بسیار درود عرض احترامات هموطنای عزیزم. امیدوارم که یک و یک شما خوب، صحت، سلامت باشین. امروزه کم سخنی ما درباره همون یک نوار پیشتر هم برآمده بود و بعدا عین حال باز هم همون نوار داره چرخ میزنه در اینترنت و از آن جمله باز خودم بنده پدیلیتش کردم. در باره همون در تاجیکستان همون دخترانی که دخترانی که با همون کارهای غجد بگیم سرکار میکنن و بعدا بیشتر همین اویله ویران شوی ها و بعد اویله ویران شدن دیگر انسان مجبور در هر یک این یا اون کار میره. امروزه باید ما همین مسئله را عیناً باید ما تحلیل کنیم و باید ما بها بتیم و باید ما سبب های این همین وضعیت باید ما جستجو کنیم. علیکم سلام. باید در این مسئله هر یک جوان مرد باید فکر کنه که چرا در جامعه ما یعنی این حالت سر میزنه، یا که ما در جامعه 10 میلیونه اینقدر بگیم که ویرانشوی اویله ها داریم، خصوصا کودک ها هستند یا شنال جوان ها عزیز اویله دار شدگی و عزیز جدا میشوند. یعنی در این سبب ها چی است؟ باید ما واقعا سبب پیدا کنیم در این چیز. اگر که من تو بالای فکر نکنیم و حل این مسئله را من تو پیدا نکنیم، پس کی میکنه ایره؟ کسی دیگر نیم. یک حکومت داره میگه رقص باشه، سرود باشه، نمخه چورابینی های بسیار کلام باشه. او حکومت ما اصلا در قصه این مسئله جامعه نیست که جامعه ما در کم احوال آمدگی. واقعا دوشنبه را اگر منظر کنیم، روزانه مردی کار بازار خونه میشه و شبانه بگیم که یک بی ترتیب خونه، نم خیلی دخته فروشی، تن فروشی و دیسکاتیکا دیگر رمی خیل میشه و تاجیکستان. روز باشه مردها پاکت در دستاشون پریفراتر، شورپاویور، شپاتل، بیل کتمانو گرفتگی در قدی کوچه ها چخت ایستادگی هستند. شب میشه و او خواب میروند. زنان نیم بهره کدگی، یعنی که دیگر همون کوچه میبرویند برای فروختن تن خودشون. واقعا دوشنبه ما یک از نگاهی من بسیار یک شبخندان و روزگیریان شدگی است. یعنی روز درد، غم و آه و ناله و شب می شود دیسکاتیکا و خنده و بازی و همه احوال شده است. خلاص باید من همچون فرزند این سرزمین بعد از دیدن همین نوار من کمی فکر کردم در بالاش، یعنی چرا ما در احوال آمدگی هستیم، سبب ها چیست؟ گفتگی گپاد آمدم. بعدا خلاصه برآوردم اروپا را. مثال خیلی مردم تاجیک ما که در اروپا آمدن واقعا هم بگیم جدا شوی. ما در تاجیکستان میگیم که شرایط وزمین است، زندگیش وزمین است، نان خوردن نمیوه، مردش در پیشش دائما نیست. گفتگی سوال ها مثل شما من همین خیلی فکر کردم.
баъд аз ӯ дар аврупоам ҳамин ҳолат бисёр шуд, хусусан дар тоҷикои мо ҳамин чиз, ҳамин ҷудошавии оилаҳо зиёд шуд. ази сишу кардан аз ин тараф бечора ҷудо шуданд ва намедонам ҳамин ҳолат зиёд шуд, воқеъ зиёд шуд хеле дар аврупо. баъдан ман хулоса кардам ки ин масъалаи пул нест, масъалаи иқтисодӣ мегӯянд, чӣ мегӯянд, маблағ, финанс, шароити хона нест. барои чӣ? агар ки бигем вақти пештар, яъне хеле мардуми мо боз шароиташ шояд ки аз ин дидам вазминтар буд, аммо оилаҳо ҷудо намешиданд. пеш 1% имконияти ҷудошавии оилаҳо буд. шахсан бигем да, мисол ҳазорҳо мушкилӣ задагӣ аст, хусусан баъдои ҷангам чӣ қадар одамо гиреза шидан рафтан ё ки бигем ки мурдан дар ҷанг. ҳамон занако алон шавҳар накардан, баъди мурдани шавҳаршон аксари инсонҳоро медонем ки шавҳарашон мурдан, аз ҷои мо ҳам ҳастанд ва хеш таборҳои худам ҳам ҳастанд ки дар ҳамин ҷанг шавҳарашон мурдан ва дигар шавҳар накарданд, ки дар он солҳо бигем ӯ зан ҳамагӣ якта ё дута кӯдак дошт, ё 24 сол ё 23 сол ё 25 сол дошт ва алон дора ҳозир бигем ки таги 70 дар рафта истодааст, бигем яъне 60 гузаштагӣ 50-60 шавҳар накардан ҳамон занҳо, фоҳишагӣ ҳам накардан ҳамон занҳо, яъне дар кӯҳ пуштҳо сараки гандум чиндан. раҳмат, яхшы, өзүң қаноқсан ҷонум, сосан? ҳозир мен ҷонум гапирib olay шура, keyin nima bo'lsa gapiramiz. O'ylaysang, agar bo'lsa meni Facebook'uma yozgin, Astana Arslon Kagan yozsang agar chiqadi ҷонум, o'sha Facebook'ga yozsang o'shara keyin gapiramiz, alohida ҷонум gapiramiz. agar qaliqlarim, laqaylarim bo'lsang, oyoqlaring tagiga o'laysizlarni. Agar mendan biron gapirmoqchi bo'lsang, o'laysizlarga o'sha men Facebook'uma yozing. Mana shu Facebook'am o'shara keyin gapiramiz. Nomer beraman, o'shardan keyin WhatsApp, boshqa narsalarni o'rdan keyin gapiramiz. Agar bo'lsang, oyoqlaring tagiga o'lay, faqat o'sha Facebook'ga yozing. Agar gapiraman desang. Men ҷонум барномам бира bir salgina bir masala bo'shani o'tib olay. Kechirasizlar, den o'laysizlarga. Agar bo'lsang, eshitsang yaxshi bo'ladi. Xulos hamon zanho shuna kardan. Sabab chi bu? Mo megim ki sabab din hast. من فکر کنم که این مسئله هایی که در اروپا رخ دادن، همین مسئله ها بگیم یکی از همون آدم های از من شما دیده مثال انسان های از دین بیشتر معلومات دار انسان ها هستند. خب یعنی دینم این مسائل پیش راهش نمیگرفته است، یعنی که این مسائل مو دینی هم گفته نمیتونیم که بگیم که نه این مسئله دین است، دین از بین رفت و همین خیل حالت ها گرفتار شد مردم. اگر دین باشه این چیز نمیشه و گفتند من این مسئله را میتونم که انکار کنم، سبب من انسان هایی را دیدم که خیلی عائله دینی هستن، اما همون عیناً همین شکست عائله را گرفتار شدن. یعنی طرفی بگیم عائله زنم بگیم خیلی عائله دینی بدن و عائله مردم عائله دینی بودن، جوانان
oilay dixtaram, oilay javonam ham judo shida. من فقط در اینجا خلاصه ما سر یک چیز آمد. نمیدونم که این خلاصه من است. شاید شما باز فکر نظر خودتون در این مسئله ها داشته باشین. هر یک بیننده میتونه که فکر نظرش زیر کامنت بنویسه که چرا در تاجیکستان یعنی آیله های قدر پوش میخورن و بعد از پوش خوردن در حال بگیم که همون خصوصا چی دختر ما باشه چی بچه ما باشه در حال بیرحم میشون میرون، یعنی از همون راه بیرون میشون میرون، یعنی که اگر ما کودارا بقاپم اگر چیلیکوش همیش کنم با اینه را کچ کدگیش خودش неправильно парковка когда بود ما барышта جا کدم دیگه طرفی تنگ شد موندو برای که چه پلسه برم اینه ما را کچ کده رفته. خلاص شما چی فکر دارین هموطنای عزیز؟ یعنی که این مسئله چیست خودش؟ چرا در تاجیکستان ما آیله ها به نهایت زیاد جدا میشوند؟ بعد از جدا شدن در حال بگیم که با یک بیرحم میشوند، یعنی که این مسئله شما در چی میبینین در این حالت؟ خلاص من فقط یک چی را دیدم در من یک چی را فهمیدم کوتاه‌تر کردم من فکر نظر خودم بگم تا که دیگر دوستام بگیم که چی کنن فکر نظرشون بگن یا فکر نظر ما دا مخالفت کنن یا که بگیم که راضی شون. یعنی ما успешно интеграция шида натонистим. ببینید ما از زمانی بگیم یک زمانی زرستیزم اینتگراتsia شدیم زمانی اسلام ده همین خیلی هست زمانی اسلام اینتگراتsia شدیم بعد از او 70 سال ما یک اینتگراتsia دیگر بگیم که زمانی روسی شدیم. همین اینتگراتsia های ما مثال گیریم خیلی هر یک تاش وزمین گذشتگی است. هر یک تایی 40 سال 50 سال وقت تای شدگی است که تو که ما اینتگریرد شویم ده از این مسئله یا که از اینجا از این سیستم با یک سیستم دیگر. ببینید ما از بگیم که اینتگراتsia ما بسیار کوتاه صورت گرفت. یکی از همون سببی که ما خودی ما در چالش زدیم موندیم یعنی پیچک خوردیم موندیم. این تنها فکری من است. من برای که همه طرف همین مسئله را نگاه کردم برآمدم. همه طرف یک مسئله را نگاه کردم برآمدم. ما بسیار بگیم در یک مهلت کوتاه یعنی که 3 переворот خوردیم. از طولانی ترین سال دینی با یک بگیم که کمونیستی یعنی با یک بگیم سیستم دیگر خوردیم و این سیستم ما 70 سال دوام کرد. نو ما در این سیستم اینتگراتsia شدیم. ما حال پرا اینتگراتsia نشده بودیم در سیستم سوویتی. اگر تا امروز میشید اگر تا امروز ما پورا اینتگراتsia شده میرفتیم در سیستم سوویتی
моли ҳамун буд накарда интегратсияра системи советӣ шикаст. мо алон мондем дар байни чанд системе ки бояд болои сари мо ҳукумат кунад. яъне як ябора ду систем хост болои мо ҳукумат кунад ва мо мардум патинкамон дар помон намедонистем ки ҳозир мо чӣ мешавем, куҷо бурем, чӣ хеле шавем. яъне як муҳлат бигем боз ҳамун давраи бигем мусалмонии худ яъне исломии пештарада ки пештара бигем пеш аз коммунизм буд, баъди зарастизм, яъне муллоҳо талош кардан, кӯшиш кардан, ҳамун бигем полни системамара хонондан ва бигем як идда мардуми мо абрадна ақида у тараф шид, як идда мардуми мо дар СССР ақида монд, як идда мардуми мои дигар имрӯз бигем пайгири дунболи демократ шидан ки демократия чист худаш, яъне чӣ аст демократия, чӣ хеле мешавад, куҷо равем. ва мо байни анами се та бигем ҳамун системда мондем. мо надонистем ки мо динӣ шавем, коммунизӣ шавем ё демократӣ шавем. дар ин мобайн чорум масъала интернету телефон биромад. ҳоли барои он ки мо пояи мустаҳкам надоштем, як чизи дига ҷорӣ шид дар дуруни мо, интернет. мефаҳмӣ намира? интернет ҷорӣ шид. ин ҳолат бисёр як ҳолате ки мардуме ки на алияну, на валиеву, на шовалиеву, на ғанӣ, и болошда ҳайталӣ омад интернет. мефаҳмед? иқадар бигем зуд ҳамаи чӣ ҳамла кард. ҳамаи ҳамин системҳо зуд ҳамла шид ва мо ҳеҷ кадомиш нашидем дар мобайн. ҳеҷ кадомиш нашидем. мо омадем тоҷикията фаромӯш кардем, ҳувията фаромӯш кардем, номуса фаромӯш кардем, нанга фаромӯш кардем, дина фаромӯш кардем. дигар ҳичи мо намонд. барои ҳамоам имрӯз мо ҳички давлатем. яъне мо намедонем ки ҳозир яке мега демократ мега, яке мега ислом мега, дигаре мега автократ мега, сеюме мега намедонам теоракрат мега, чоруме мега намедонам фалониш мега. бигем мо ки будана чӣ шидан мо надонистестем. мефаҳмед? имрӯз ё ки бигем ки дар адели тоҷикистон ё дар як ҷо як тоҷик ау намуд бераҳм задан, куштан, ё дар хизмат ду солдат бигем ки 4 солдат якдигара задаву куштан, бигем бача ин масъала ҳайвон ба якдигариш ин кора намекунад. ҳайвон ба якдигариш ин кора намекунад. мо имрӯз иқадар ба якдигар бегона ҳастем, иқадар нафрат аст, иқадар беақл ҳастем. мо кӣ будани худмона намедонем. медоне намедонем, яъне ки мо аслан намедонем. оле ва дар кӯтоҳтарин муҳлат бигем ки мо замонара фақат чизе ки нами меҷимбаву мелимбаву меҳлимбаву гуфти боби одил инами ял мекуна, вал мекуна, мо ҳамуш ақапидем. фақат мо куллан дига ҷое ки инсонӣ ҳаст, илм ҳаст, адаб ҳаст, ахлоқ ҳаст, мо у чизоро фаромӯш кардем. ҳар чизе ки ял кад, вал кад, мо ҳамуш ақапидем. мо дунби ҳаму рафтем. имрӯз ҳам ҳамин масъалае ҳаст ки духтарои мо яъне ки хона мекунан, шу мекунан, ба мақсади шу мекунан, ба бисмилло мегӯн, ба мақсади ҷидо шудан шу мекунан. просто я бор нами обру, нами я маданияти камтара ки дига маданияти тоҷикимон мондааст ки бояд ам обру я бор шу кунам. бешӯхӣ мегӯм, ба худо мегӯм, инами шоидаш ҳастам ки намега хеле я бор шу кунам, гуфта истодан ку. Намя бор мега шу кунам, баъд дальше худо медонам чӣ кор карданам.
فهمیدین؟ یعنی که تو این درجه را ما اوجه بگیم که دختر شو کردن پروستا نمی یه بار گفت که همون گپا واسی همه شو کنم گپ در نمیای بعد دو طرف شد بعد نیتی جدا شدن قطعی شو میکنه و بگیم توی درجه ما آمادگی هستیم که یعنی مقصدی که این همه از ما وزی شو کنم هم یه بار همون سخنی پدر مادر قطعی همون گفته ایستادن همون واسیه گفته ایستاده است وزی ما شو میکنم تمام کاروچی دلشی من خودم میدونم چی کار کنم بعدیو دخترها یعنی بچه ها و غیره ها من دیدگی ما میگم برای که زیادیش نمیگم میگه که میگه بچه خیلی نمی اوچم یعنی خیش ما گفته است فلانی ما گفته است حتی که رحم به خیش تباری ندارده میگه خیلی گفته است تو دست نمی از شو میکنم ما میگه جدا میشم میگه فکر نکن میگه جدا میشم بعد قطعیت دایش میگه اون لبوف اتناشینی مونا چی کار میکنیم دوام میتیم یعنی شما تصور کردن نمیتونین که با کدام مقصد جوان ها امروز اویله میکنن برای چی؟ برای اون که نمین یال ولی دنیا همون چیزهایی که اینو بگیم هر روز میبینن هر روز در پیش چشمی یا از اینترنت است اینو حواس با کیو میخورن اینو حواس با کیو میخورن حواس با نامو نبخشی نکن اینو حواس با کیو میخورن حواس ما امروز برای چی؟ برای که یک زن جدا میشود خاطری که قصد بگیره ای شوهرش امروز قصد گیرک شدگی است بگم اینترنت ده بعضی فلشوی حیات خودشکو خوشبخت کده نشان میده و آشکار میگه که قطعی ما او زندگی میکنم چیکار میکنم میگرد میگه تغاره ششته نمیدونم گلک کده اودا میگه ما یعنی که ببین این ادکریتی پرواتسیروت کردنی دخترها است که ما چیکار میکنم هم یک روز خونه 6,000 بکشه اینترنت دم تمه بینه یا دختره که در بهترین ماشین سیومکا کرده است در گردنش فلشوی هم باشد تیلو و برلیانت در رستوران شیشتگی بگیم که رقص کرده است در دیسکوتیک او دخترک در قشلو خورا میبینه میگه بیست ما چیکار میکنم در اینجا خدمت عذاب داده چون میکنم ما گروه خورده مکرون خورده خب میرم میگه اوجا میگه میرم در شهر یا که در دیگر جا زندگی خدمت میسازم اما اکثر اینا میروند اون کارم از دستی هر کس نمیآید اینا اوجا هم بگیم که چوجاچه بگیم که ولی مرغویچه مایده ای که در حوزا و بازی کده نمیتونه میاد در حوز میزنه اینا میگیرن استفاده میبرن در 3 روزی هم رکلام هم میکنن صورت میگیرن این از زندگیم خوب است یعنی ای بای کارش میخواه که شوی قشلاق بدگیشه بسوزونه اما بعد 5 سال خودش میسوزه میروه این 5 سال همون جوانی همون هست که طلب هست داری بعد 5 سال خودش میسوزه ایران نمیدونه اما این کار باعث 1000 بگیم انمی اینترنت باعث 1000 جوان دیگر فکرش ویران میکنه پس ایراد جوانو در یوشش نمیفهم گفتم که ما همه حالت اینتگراسیا ما در یگان چی اینتگراسیا شده نتونسته بودیم از دینی بر اومدیم کمونیستی اومدیم ولی کمونیستی دا مستحکم نشده دموکراتی اومد دموکراتی نیمش دا با اسلامی پیدا شد بعد یو بگیم با امروز همون انسان هایی که در اروپا اومدن نمی جا اومدن که عربا شونگون کدن اوجه اما چرا زنای اروپا رو باشون گم نمیکنن در این زندگی برای که اینا در یک سیستم خودشون
интеграция шидагӣ ҳастанд, қолаб доранд. мо қолаб надорем алон. мефаҳмед? нами битон хона месозӣ, дар ҳолате ки палавкара қолаб мезанӣ, ура мерези, қоқ мешава, баду хона мешава. агар ки битони шилтирақи ки оли гуфти ҳамун гапо қоқ шидагӣ нест, ура агар брези ӯ чихт намешава, ӯ ҳамун тит мешава, ҳар тараф, и тараф, ӯ тараф, чӣ хеле ки қоқ шава, ҳамун хел қоқ мешава, мерава. бояд дар 33 соле ки мо давлатдорӣ доштем, кӯтоҳтарин муҳлат бояд мо ҳаракат мекардем, мардуми худмона ба як систем бояд интегрировать мекардем. Намедонам динӣ боша, дунявӣ боша, намедонам миллӣ боша, ҳар чизе ки боша, тоҷикӣ мешид, америкоӣ мешид, фарқ надора, як систем, як қолабда бояд мегзарондем мардума. аммо мо ягон тағйирро успед накардем. барои чи? Барои ки ҳар як инсоне дар мансаб омад, аз диндори саркардагӣ то бедини бехудош чӣ хел кунем, хидма мустаҳкам кунам, бидуздам, бозор ӯй кунам, магазин ӯй кунам, фалона бигирам, и завода бигирам, дигара бигирам, сеюма бигирам, чорума бигирам. ин ҷои фикр кунам, ҷои хафагӣ нест, аз ҳамаи тараф уфта истодам. яъне касе дар парвои мардум набуд. ва дар инҷа зарбаи бузурге ки зад, дар инҷа зарбае ки зад, муҳоҷират. муҳоҷират, мо як мардуме ки як систем надоштем, просто сумка дар даст рафтем Россия. ва рафтем дар Россия он ҷавонҳое ки аз қишлоқҳо ва аз дигар ҷо духтара дастша қапидагӣ нест дар зиндагӣ, як системе бигем ки шароити чист, уҷа рафтан қатъи урусо, ӯ дидан гуфти ҳамун гапо, падарам фаромӯш карданд, модарам фаромӯш карданд, ватанам фаромӯш карданд, ҳамун и қираке ки тоҷикият буд дар вуҷудаш, ӯрам фаромӯш кард. ман ира ростша мегӯм, ман бисёр дидам дар Россия. яъне ки куллан мебиниш на урус, на тоҷик, на узбек, на мусулмон, на кофир, ҳеҷ чиш маълум неста, ҳеҷ чиш маълум нестам одама. барое ки определённост инсон дар ҳаёти худаш як чизи муқаддас сен аст. мисол, барои як инсон ватан мешавад, барои як инсон падар модар мешавад, барои як инсон дигар як система ақида мешавад, барои як инсон дин мешавад. яъне инсон бояд як система, як чизе, як қолаб дошта боша. ҷавонои мо аз ватан беқолаб биромаданд, дар кишварҳои дигар рафтан беқолаб монданд. ягон ки да пачиняция намекунад. дар хориҷ ҳеҷ када пачиняция кардан не калон аст, як кор кардан чӣ кор кунем, не. кира чӣ қа метавонад, он қадар бояд бидузда фан кунад, он қадар кидат кунад, он қадар пула бигира бигреза. духтари тоҷика бурда дар қичоқҳои армян, азарбайҷан, дигар миллатҳо да бифурӯшанд, пул бигиранд, бо на қадари шаб монанд, бибуроянд алҳамдулиллаҳ биганда, вот барои доверия даромаданд. уриш дару на динӣ аст, на дунявӣ аст, фақат мардум фиребида. ришам барои фиреб монданд, намозам барои фиреб кардани мардум хонданд, ҳаҷам барои фиреб кардани мардум рафтанд. ҳамаи ино фақат барои ҳамун нияте ки фиреб батан мардум. дигар чизе набуд дар инҷа. поёни имону и чизо ҳамам фуромӯш. як миллате ки дар як чиз интегрироваться нашудааст, яъне ки қолаб нагирифтааст, ӯ дурӯғ аст, ӯра ҳаҷшам дурӯғ аст, намозшам дурӯғ аст, рӯзашам дурӯғ аст, барое ки ӯ қолаб надорад. нест қолаб. ура и дунёшам дурӯғ аст, ӯ дунёшам дурӯғ аст. ира бояд бигем ки ҳамчун як инсоное ҳастанд, ҳамчун психологие ки ҳастанд, имрӯз бояд миллат қатъи кор кунанд биброяд. мефаҳмед? имрӯз бояд биброи миллат қатъи бигем ки конкретӣ бояд кор кунем.
برای همون ما یک ملتی بی‌قلب هستیم. این بهانه است که زندگی وزمین است. برای همون را اویلش جدا شد. این خیلی بیچاره کار نمیکرد، اویلش جدا شد. یا که نمیدونم شرایطش وزمین است، اویلش جدا شد. باور کنین من یک گپ تون میگم، اگر در یک سال یا که بگیم 1000 تا اویله را میگیریم، 500 تاش اویله دارنده، 500 تا دیگهش اویله کمبغل. از همینا جدا شدگیش حساب میکنیم. اگر 100 اویله از کمبغل جدا شدگی باشه، همیرا 50 در 50 جدا شود. اگر 400 اویله از بویا جدا میشود. سبب بیشتر جدا شوی بویها باز هم بقدر کردنی، همچون آدم حساب نکردنی بگیم کلین هایی که خونه میویم. گفتم که ملت که اینتگراسیا نشوه، او هر تصورات در زندگی میکنه. 4 تنگه پول یافت، خودشون خدای کوچه میدونن، پیغمبر محله میدونن، گپی مو گپ هست. اونا گودکه که در مکتب ششتگی سین معلمه میگه ما گپ زن فلان میکنم. یعنی این چی است؟ این قلب نداره این ملت. یعنی که ملت هست، قلب نداره ملت. ما در کجاییم، در چی هستیم، ما نامعلومیم. هیچ که نمیدونه خودش. و تا امروز هم داره. خیلی اروپا هم اومدیم همین مسئله است، ولی ما نمیدونیم. من ریال قطعی آدمو گپ میزنم، بعضیش میبینم چی میکنم خیلی مخالفه نیست قلب. اینا ما در برادر کبیری هم همجا گفتم برادر ما قلب نداریم. گفتم یعنی ما حال نامعلومه. وطن هم یه حوال است و ایجام هم حوال است. یعنی که این ملت حال کنکریت ناپردیلیت کردگی نیستن. امروز ببینین چرا یک آدم ببروی همه ملت میره و قرصک میزنه، فردا او را بگن تروریست، همه دست میکشه میگریزه میره و بو میره دیگه ارتیسا قرصک میزنن، بو میره دیگه. که برای چی میدونین؟ برای که قلب ندارن. ایو در جستجو هستن که در کدام رویه ما خودمونه بگیم که مستحکم کنیم. عمر علی برومد مردکا گریه میکردن، زنکای طرف بیسته. عمر علی جان گفته گریه میکردن. میفهمین؟ یعنی که ما میگفتیم اینقدر این پاتریوت است. هم خیلی عمر علی را تروریست گفتن، برش بدگیش گرفتن رفتن، ولی که دور بدگیش رو طرف بیسته. اینو تصور کردن میتونی؟ یعنی که شما یک چیزی را که بگیم برای خودتون درست میدونین که این آدم درست است، فردا یک آدم میگه او تروریست است، شما یگان اثبات نکرده، یا حکومت نمیدونم یک کار میکنه، شما میگریزین میره. вот неопределенное. یعنی که مردم حالی نمیدونه چی را بقبه. مثل همون یک کسی گفت که یک فیل در خونه تاریک دختگیانه، بعد مردم در آوردگیان، مردم هر چی را قپیده باشه هر نام بردگی است. یا چه قپیده است که گاو است، یا چه قپیده است نه شتر است، یا چه قپیده است که نمیفهم و فکرم یگان جاندار نیست. میفهمین؟ یعنی که امروز ما در انمو تاریکیه و نمیدونیم چی هست و چی بسازیم خودمونده. میفهمین؟ ما نمیدونیم چی هست و چی بسازیم خودمونده. من گارانتی میتونم همون دخترایی که در قدی رحمه برویان، همون یک تاش یا دو تاش اگر شاید زور آمدگی باشه، زور آمدگی است، یعنی که از گرسنگی شاید این کار کنه، 1% نه که 99% از زور آمدی کار نمیکنه. نمیکنه از زور آمد. من باوری دارم که انسانایی که در همونجا هستن پدر دارن، مادر دارن، اکا دودر دارن، از همه ما گریخته شوا رفته پول کار میکنن. فقط میدونیم برای چی؟ برای که پیش دگانوش تا تیلو داشته باشه، پیش دگانوش تا دندانوش تیلو کنه،
пеши дугоношта духи қимат дошта боша, материали ял пушидаги боша. чаро дар Европара бибинед ягон хонаш ял надора. 4 кинҷа аст, сафед кардаги тамомо блакбар як крават мондаги аст. хонаи боям ҳамо аст, хонаи камбағалам ҳамо аст. магазина бидуне либоса бибинед ҳамаш нам хел простой астан, хел не ки качество дора материалаш. ози амирам та мебини качество дора. не просто нахе простоя ҳичи надора. аммо нархаш 20-30 футболкаи Тоҷикистон ҳам хеле меброяд. аммо ялакое ки Тоҷикистон меброранд 30-40 нархаш ятайнами аст. просто ранги бобиги вори простой аст. материал тоза аст, пахташ аммо чизош ҳамаш бигем тоза аст дар тана. роҳат мекунад тана пуша, ҳам ҳаво мекаша, ҳам бигем гарм меқапа, бисёр як качествоаш тоза аст. неки бисёр сифати оддӣ мекунад. сифатши оддӣ мекунад. медонед барои чӣ? барое ки рақобат набоша. вақте ки дар бозори мо ял валвалу вулвулу ӯ ҳамун хитоям фаҳмидагӣ аст. ҳамин ялякора мегирад дар танаи материал клеш мекунад, мезана, меброранд, баъд мегаи на риши санга, қоши эмомалӣ, намедонам причёскаи рустам, мӯи сари тахмина, меброранд ном бироварда материалора. чӣ қадар қиматша боло мекунанд, баъд ҳама мега бояд ман ҳамо бигирам. ман реал намегум ира. ҳамаи ӯ зуромадагӣ нестанд. аз зур омадан намеброяд уҷа. барое ки ҳамон барои хича кардан меброяд, ял кардан. дар хуҷанд дар 18 микрорайон 13 микрорайон буд, 18 микрорайон буд, 18 буд хато накунам. лави дайро қати болода як доми дароз буд, турсунои гуфтани мамароза буд. агар дар бораи мамарозагӣ бигирем, это сами крутои мамароза дар историяи Тоҷикистон шояд ҳамо бошад. яъне ки барои чени ӯ мамароза дар ягон ҷо бигем хеле гузаштагӣ нест. турсунои як доме ки дарозиш намедонам 100 метр буд, 12 падез дошт, намедонам 20 падез дошт, ҳамаша харидагӣ буд. полни роз дар худаш буд. духтарора квартира медод, меомаданд духтаро зиндагӣ мекарданд. аммо танфурӯшо ҳуҷраҳо доштанд, номеро доштанд. клиент поёнда одам дошт, меомад, медид, гап мезад, поёнда пула меспорид, мебиромад, соат вақт чиқати мебиромад, мерафт. яъне ин дараҷа бигем ки системаи замонавӣ солҳои пеш кардагӣ буд. вақти омадан қапидан амура фармон шид ки тоза кардан дар кор аст, боз кадом мамарозаи нави дига қапидан. ягон духтар против турсунои паказани надод. гуфт ман худам мехоҳам, маро отам камбағалай, ман мехоҳам гуфт либос бихарам. отам зуруш намераса, гуфт ман меом кор мекунам, ана либосома мекунам. ягон таяму гуфтагӣ нест ки ман аз гуруснагӣ омадагием дар инҷа, ман гушнаем омадам. не, фақат чизое ки болотар бихаран омадагӣ аст. имрӯзам айнан ҳамо продолжат карда истодан, давом дода истодан. аз зур омадан нест, аз гуруснагӣ нест. фақат яри зиндагӣ карданда. инсоне ки аз зур омадан барои шиками кора мекуна, ҳам хел бира бибин, ҳамин агар 2 рӯз 3 рӯз бикуна, агар ҳамин кора пула ҷамъ куна, як моҳа продукташа як моҳи дига намеброяд, ин кора намекуна. не ки ҳар рӯз бира ҳамуҷада аст. сабабиш медонед чӣ аст? барои инам, барои ӯро ҳамчун як кормарди корбозор барем, танфурӯш бозор, ин нормал, ира барои худаш як манбаи даромади хуб, шабона 2-3 касқати 200-300 сомонӣ бигем ҳамун 1 соати ним соати вақтша бигзарона, бигем да як шав 1000-1500 сомон пул кор мекуна, ки як муаллим як моҳ меравад дар мактаб, мебирай талаба тарбия кардана 1500 сомон мегирад. ӯ да як шав ӯра кор мекуна. шумо тасаввур кардестед?
ва ин чизо сабаби шихашихаи ҷавоно мешавад. ин чизое ки нест ки закритӣ бошад. дар Аврупо ҳам ин чизо аст. ягон тайво худошона дар интернет выставлят кардан, реклама кардан, ресторанда шиштами нама овқот хӯрдестам, инамай ҷаштами кадестам. Не, итар реклама нест. дар гарданошон ҳамта тилло, бриллианто, мачо мекунам гудак кадам, алучи кайф мекунам, мегардам, чи хеле форам, анамтаре мекунам. дар Аврупо итари гапо нест дар интернето. мо намебинем ин чизора. чаро духтарои Аврупо ҳам ин чизора намемонанд дар интернето? барое ки ино қолаб доранд. ино чӣ коре кунанд накунанд, яъне хидӣ аст, берун барои выставление нест. аймо нодида дид рид гуфтаги гап аст ку айнанана мо ҳастем. мо нодидо дидем ридем. истифода бурда натонистем на интернета, на демократияра, на коммунизма, на ислома, на социализма. мо ягон тайира истифода бурда натонистем. мефаҳмед? мо истифода бурда натонистем. мо исломам удда накардем, коммунизмам удда накардем, социализмам удда накардем, демократиярам удда накардем. мо аз ягон чираку аз уддаш набромадем. барои чӣ? барое ки мо қолаб гирифта натонистем дар як чиз. мо қолаб гирифта натонистем. мутаассифона агар ки мо қолаб мегирифтем дар ин ё дар он чиз, мо дар ин рӯзо намезадем. мо ҳадди ақал худшиносиро гум кардем. як миллат мо худшиносиро гум кардем. вақте ки як миллат худшиносиша гум мекунад мешавад. барои ӯ 4 танга пул азизтар аз тоҷику тоҷикистони буданаш. ӯ кидатам мекуна, пула мегира, фан мекуна, чӣ хел кунам ира бигирам, чӣ хел кунам. шаву рӯз дар хаёли чӣ хел кунам, як каса фан кунам, пулша бигирам. яъне ура дар хаёлиш дар куҷо миллат аст. ура мебинӣ дар майдон меброя ранги ҳамон гусалаи бешох барин баҳс мекуна, тоҷикистон ба беш гуфта хиёл мекунем ки ӯ гусала тоҷикистона дӯст медора, ватана дӯст медора. ӯ сумеброя мара кидат кадесте. хиди дар дохили тоҷикистон духтари тоҷика барои аз хитоӣ пул гирифтан омада духтарои тоҷика гирифта шабона палаткои хитоӣ да бурда соатаки бигем ки дар мошин шиштагӣ хитоӣ дар кор шава, пулша мета биё мега мерава медроя бо ҷои созам не пара туалет лави туалет да ягон ҷода чингалакиш мекуна, ҳамунҷа бигем ҷавобиш мета духтарора. хиди бачаи тоҷик ин кора мекард. хиди бачаҳои тоҷик инами кор қатъи заниматса мекарданд. яъне дар куҷо шумо дар ё ҳувият ватандӯстиву миллатдӯстиву намедонам тоҷик будан мебинед? аз куҷо мебинед ира? мо дар иҷа намебинем. барои ҳамо ман дар иҷа ганда карда наметонам. мисол бигем ки иҷа агар дин мебуд мо дар ин чиз намерафтем. не, мора динам спасад карда наметонист. агар гарчанд мо давлатил исламил тоҷикистон ҳам мебудем, агар имрӯз ҳамин шароите ки мо до омад ҳеҷ ка пешра ҳеҷ кара гирифта наметонист. барое ки мо ҳамон қолаб надорем аввалаш ва дуюмаш дар интегратсия шида натонистем. барои чӣ? барои он ки раҳбар надоштем ки ҳамо конкретна контрол бигира ва бигем ки мардум интегратсия шавад дар як система. имрӯз мо Аврупо ҳам омадем, ҳамо ҷавоное ки омадан ма мебинем ҳамаш ҳам аҳволанд. дар Аврупо ма тра документ мекунем гуфта мардума пулша ҷамъ кард гирифта рафтагӣ. дар Аврупо ҳам ин кора кадиста. барои ӯро ҳичи нест да, нами лишби нами ҳози пула бигира. барои ӯро фарқ надорад ту тоҷики пага кӯчада мемонӣ, очай ту дар уҷа гишнастай, там як ба як умед омадагӣ дасти якдигара бигирӣ. не, барои нами тоҷика фурӯхта гаштеста. барои Эмомалӣ дар дохили армия бидрои агар
توجیک او قدر به رحم میزنه که جوان است. او جوان نه 18-19 ساله است. این قدر بگیم دلبیوبیزم این قدر در کجا است در وجود او 18-19 ساله کودک. این قدر یکدیگر را میزنن که میکشنش. نه رحم نه شوقت نه انسان نه انصاف است در او. میفهمید؟ ما دور نمیریم. یا دور عدل ببینید. قصابخانه است عدلای تاجیکستان. قصابخانه. اونامو هم دوا از تاجیکی دوره. اونامو شکنجه شدستگی هم از دوا از تاجیکی دوره. شکنجه کردستگی هم دوا از تاجیکی دوره. این قدر بالا یکدیگر رحم ندارن که حیوان است. باور کنین با یکدیگری شکار نمیکنن. ما از حیوان بدتر هستیم. حیوان قالب داره، پرینسیپ حیات داره. ما نداریم قالب. ما نداریم پرینسیپ حیات. ما هم گاوی فرزند گم کردگی باریم باس میکنیم تاجیکستان با پیش از این طرف باس میکنیم اون طرف تاجیکستان از این طرف از اون طرف فقط تاجیکستان با پیش. هیچی وجود مونده نیست. اصلا وجود یگان چی نیست. فقط بخیلی، بدی، کیدت کردن، دروغ گفتن، شیطانی کردن، کشتن، قتل کردن یکدیگر. باور کنین بیگانه ها در حق ما، یوری در حق فلسطینی کار نکرده است است که امروز ما تاجیکستانی با یکدیگر او کار که میکنیم روا میبینیم در یکدیگر. با میبریم در اینترنت ها پشتی فلسطین میگیریم. بشوخی میگم آن کاری که ما در حق یکدیگر میکنیم یوری در حق فلسطینی کار نمیکنه. بزنم یگان بمب میزنم منطقه را توکل به خدا دیگه اونجا گودک است کلان است میمبره. یکی یوری کار نمیکنه. این پتاتی که در ترمای ما تاجیک میکنه. من نمیجه از جوروم که در ترمای یوریو بگیم 10 سال 8 سال 5 سال بگیم ترما شدگی برآمدگی است. فقط پسیخیچیسکی давление داره. خلاص فیزیچیسکی редко است میگه. یعنی بدرویا ماسکو را پوشا دوبینکو را بگیره بزنه ترا کلات بکفه رودات بکفه در درون جلوتکت بکفه و پوچکیات بکفه از کونات خون بروه. ای کرونا نمیکنه. نیست ای چیز میگه. من این میگه اگر باور نکنید من میرم سیومکش میکنم میگم بیا یک اینترویو بتی از ترمای اسرائیل. فلسطینی است. نام سات پراتیویلیت کردگی است در ارمیای اسرائیل. زندان شدگی است. 5 سال زندان شده برآمدگی است. 5 سال. دتاش این میگه هستن. هر دشم همون وزیرم خیلی میروان میان خونه شونه که هر دش همیجه دستن. یا تاش هم غلی ماست یا تاش هم یک 2-3 سال مایده است. این هر دش 5 سالی 6 تا برآمدگی است. حاضر نمیپرسم. باور نکنه میرم اینترویوش میگیرم. گپ میزنم میگم میزدن تون میگه نه فقط پسیخیکی давление بود میگه. یگان گرام فیزیکی بالای سر ما میگه فیزیکی قوه نشون نمیدادن. فقط وغس میکردن میگه بگیم آواز میموندن بعضی کامرا دا میدرومدن شوم میموندن میگه شوم است نرویات هم پسیخیکی میگه شوم میمونه میگه خیلی بانگاس کدگی میگه شوم آواز بعضی چیزا پسیخیکی میگه پتات میکنن میگه فیزیکی قوه استفاده نمیکنن میگه فیزیکی نمیزنن. Вот. یعنی ببینین که یوری در حق فلسطینی که شما در کوچه پلاکت میگیرین این کار نمیکنه. اون کاری که ما و شما در حق تاجیک میکنیم. مونا میگیم این بمبا راکتاکتی زد یا جورا زدی نمیدونم سلا направление زدی یا نمیدونم یک هوای خیلی دور است نمیبینی او را. نه که ترموش میلیسا باندی چیوش این همون پتت سنا میکنن. یعنی این همون پت کنه دارن. اون چیزی که تاجیک داره بالای تاجیک شما بدتر وقتی که ملت قلاب نه یوری قلاب داره. یوری قلاب زور داره. میفهمین؟ یعنی او هویت ملیت خودش داره و هویت دینی خودش داره. یوری بسیار قلابی بقوترین در دنیا قلاب داره که یوری است.
اون نمیبروی از او قلبش. ببین فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، بگیم همه این چیزایی که پچتی هسته همش از یوری است. شما از کیم کجا بلوگ میکنین یک دیرمی شما را نمیخره یوری. یعنی اینقدر قلبش با قوت است. توجیک باور کن نخدو اوچش در اونجا مرده است، زنش بیوه میشوه، میدونه گولکش یتیم میشوه، فردا دخترش بیراه شدنش ممکن است. نه اونم را پولش باید بگیره بگریزه، باید اونم را کیدت کنه بگریزه. شما باور کنین خطونه با یوری سراو نود نکنین. اینقدر عدلی که یوری دوره شما در خودتونی عدل ندارین. باید این چیزا ما قبول کنیم. ما و شما در خودمون این چیزا نداریم. میفهمین امیره؟ برای همون ما اینتگراسیا شده نتونستیم، ما رهبرای درست نداشتیم. هر که فکری خودش کرد از همون زمان. امام علی فکری خودش کرد، دیگری فکری خودش کرد، سیم فکری خودش کرد، چهارم فکری خودش کرد. ای برای خودش یک چهار کس برده در جا خونونده باشن این شموش همی منوی را نداره که ما تربیه ملت قطعی مشغول بدیم. یعنی مردم تربیه نداشت. مردم همون هویت ملی و به نمیدونم خدشه اصلا ارزش نمیگذاره. اگر که من ارزش بگذارم هویت خدمه بگیم یا که یک دختر هویت خدشه ارزش بگذاره، میفهمین؟ لای مخره کو نیکی میگه که ما در خونم ضرور است، ملتم ضرور است، هویتم ضرور است. امروز سه بچه 55 ساله 60 ساله خیتوی ده 18 ساله دختر رفته رسیده است. موسفید ده خاطری چی؟ خاطری که میگه مرا خونه میخره، زاتو خونم ده ما هیچی دارم زندگی ما دوال نیم. میگه امروز مردم خیچه بیالیال با خونه و با مول سراو نیود میکنه. او دا فرق نداره. او دا ناموس وجدان. میفهمین؟ یعنی این چیز است. وقتی که ملت وجدانی خودشه، ناموسی خودشه، ننگی خودشه، خونی خودشه، هویتی خودشه اول درجه نمیشناسه، نمیدونه خودش، این برای را تاجیک بودن ارزش داشته باشه. باید وقتی که ایرا این ملت درک نمیکنه، میفهمی نمیره. شما حالی هم وطن ساختیم میگه، هیچی نساختیم. الان هم ما ساختگی نیستیم. ما ما گمراه هستیم، راه گم زده هستیم. ما باری هم خدمت نساختیم چیزی و امروز هم داریم. ما نه وطن ساختیم نه ملت ساختیم. فقط نام یک زمینی در اختیاری همون بگیم در ما هست، ما ریده گشته استودیم. مثل همون گو یکم بار تای خچه خودش تازه نمیکنه، همونجا میخره، همونجا میرینه، همونجا بگیم خو میروه. یعنی ما عیناً نامخیل هستیم. پروستان هم یک قطعه زمین داریم، ریده استیم، خورده استیم. ما نه قدر ملیت، هویت، خون، تاجیک، اجداد، اولاد، این هویتی. وقتی که ملت که هویت نداره، او دهنقتی گفته تاجیکستان با پیش رنگ گوی که گوسالش بمبره بحث میکنه، ایسوس میدوه. گوی گوساله مردگی وری بحث کردن تون او وطن دوستی نیست، او ملت سازی نیست. ما فقط دشمن یک دیگریم. خلاص. برای که ما هویت نداریم. میفهمید؟ ما неопределенная نация هستیم. ولی ما определять کردگی نیستیم. ما کیم، چیم و باید چی شویم. میفهمید نمیر؟ باقی پدرود تا بدرودهای دیگر این فکری ما باید میتونین قبول کنین، نمیتونین قبولش نکنین. من در اینجا گناهگار نه دین میکنم نه دیگه چیزا میکنم، نه میگم که دین میبود ما ای کار نمیرفتیم، نه میگم که اگر که ما از گشنگی کار کردیم این هم دروغ میشوه. اگر بگیم که دین میبود اگر ما را پیش رحمانه میگرفت این هم دروغ میشوه. اگر ما بگیم که نمیدونم فلانی بود نمیشید این هم دروغ میشوه. ما تنها پروستا یگان چیز حالی اینتگریر و کردن نتونستیم، یعنی که گذشته نتونستیم، قلب گرفتن نتونستیم در یگان چیز. پروستا بالا با بالا مثل همون عادی که دفعمونم، یعنی که منته مثل همون چیزی که
iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pro Max паксиш қати биромад ку мо успед накардистем кадомиша бихарем. мо вай намондагӣ ҳастем ку вала иша мегирифтем, иша мегирифтем, иша бигирам, иша бигирам. мефаҳмӣ? яъне ки айнан мо намо ҳастем. боқӣ саломат, сарбаланд, хонобод бошен. падруд то ба дурудҳои дигар. фикр назартона зере намебинавишед, зере наменавардам. шумо чӣ фикр доред?